kandi tine kinakunda munonga nkaruka ishura yo kubanza mushororo ngo gwashatu na mushanju ngo ahabo kuba tine kirire marhanga mwene no manyese turabona ibintu bingi urabona ibintu biri kuteganisa nange mu biteganisa magaragi tuzibendwara indwara mbana bitu nangwa ni itumba ndabakuru business oshanga yateganisibwa ahagambira ngo ahabo kuba tine kirire marhanga bimwegekere ebe byo rukurenga byo nabikuberire bihango byakubera urushozi bimugambire umutakire ubimuhereze namataye ne kitugambira agenga umwe nabi abaremerirwe abeyine muguguminje yukureba ngo yere uremerirwe iwe je korere yo noje umuture umugiroti nyiwe bitinde kubivasa kandi mukama no mwesigwa naija kubikubasa ahabo kuba we nabibasa iwe cyo rukureba ngo ne cihango no rushozi omisho gawe omisho garahangana kaci mwene mereke tumwikirize ategeke amakagita ategeke imirimo yita ategeke abana bita ategeke omumakagitu byona tubimuhe naija kubitubasa program ya Musimanta kandi nkiri niwe mpaka arisha 5 simarhanga habwa Sunday yo kubanza mu kwezi kwa gatanu biro bina kandi mukama tuberiro mwesigo yatwicunje cy'amagara yatuhereza icunje cyo mwesyo n'imbabazi zongerwa hazindi mentu no wishe mwiza kujura izina rya mukama wetu Yesu Kristo n'chukuru mnongo kujura izina rya mukama wetu ahaboko wano mugambaho noba no mumanya noba no mwesiga noba no manye cyo riyo nogamba koro kubano je turhanga kankoreki I am telling you naba yachikozire turi kwijaho katigamba atarachikozire Weni yagira ati nyori nyenda kujurira mukama nyenda kujurira izina rya mukama wetu Yesu Kristo ahabo kubari imberire hango ryankorera bikuru ryanteka hidare rintari kubasa kumanya ngo kandi mbasa kurisa Nichiriza tumwashire nabwanye mato yanjuje kandi tumanye Oha, twakushemerera wishemu. Yesu asimwe. Asimwe Yesu. Aye nashemererwa kuba ndyaha. Kandi owishemwe webale okunyakira mu TVG. Nintwara umugisho gwo kusimarhanga kandi ahabwe imbabazi zinagirirwa mukashishaka kandi ayinkeshanga mu TVG. Izina ninyetwa niwagaba Samuel Kiza owishemwe kandi ninzarwa Kanungu muri Nyamirama umulebereze bwitu bwa Kinkizi diocese kandi ikanisa yanje n'abandi yo witu nimasha ku Church of Uganda ko bulisa Yesu Kristo akanjuna nyowe owabira tali murungi owabira tali ho karungi kona kandi ubutoshani sime mbabaza Yesu Kristo ezantaye kandi zikanjuna Mukama wetu asimwe mwene wishimwe Samuel ntuyenda kumanya ekeyi wazarirwemo nekere kushachi nekere kumanya rhanga ninga bundi izoba rya sandinkeri mukamutamanya ngo ryahika mwenu ekeyi nazarirwemo kazarirwa umuka eyabiri mu kujuna kwa side yemwe azani mayisangu mami akabajinirwe konka tata katajunirwe Benu ubutosha itukuyayika gasande ureba tata yatu imirimo minji munonga ahubwo kuba kataza kanisa akabataza kushaba konka mama yaguma nazayo risande akivuga guterana kwa mishani azayo akivuga guterana kurwa kashatu azayo benu mama akaba nakunde kanisa akaba nakunda kushaba benu ito tukisibo mu mirimo tubura kuza kushaba imitima yitega banenda kuzayo konka tata kutuzibira konka mama yayizirika kuguma natushabira okwisya obubato rwire kandi tukakura konka omulito hatarimo kujunwa ahubwo kuba tata kayatulemesize kujunwa Mukama wetu asimwe okushoma kwagenda kuta obumuri yo mu mbereje ya tata tajunurwe akasente karahaka school fees ninga nabwe bitaje beno tata kabari umuhinji w'umuceri kandi akana guhinjira mu bwinji beno akasente ako kushoma kakaba kakari kariho konka ahabwo butajunwa akaba nanywa marwa minji akaba nanywa munonga akija twahinga umuceri gwayera
gwena gusharura naguguza nazo mu bara twashoma kubikubi twashomera amashomero gabona bashome nkatwamutuma kubikubi ubona kubucika itamere kuza kwa ati muze kurinde nyenyo muciri kutaribwe nyonyi ubundi netamu tubara kujimara ubundi mwaka tubara kugumara kugira ngo naguma natwihayo ubundi batubinje na school fees mwe no kushoma kwanje kwa bakubi tikwabonera je abo kubanyonka mara emyaka nki13 mu primary level kandi ubuwiri tukata kushoma nasare tukatandisha mu cyo kubanza konka nashoma kubikubi okusaba namarire cyamushanjo kandi nyowe nkabandi umubara stiboni wangandi second last boni beno chance yanje yo kushomeka biriho ahubwo kuba abakuru banje binje bakaba bari mu gushoma ari nyensigiro nyenka akaba atacineguye kwase yo kugira ngo tinyine fees ahubwo kugira ngo binje konka ahubwo manazo mu bara akasente ko kushoma kabura nije natunga ho mugisha icyamushanje kachimale 2010 na kumwe yantwara mu secondary ya schooling yari mu distance ya hare munonga abukuwa tukabandi twimuka shaha 11 z'akasheshi tutandika umuhanda tukuza ishomero nabwo still tukayonka shahi 2 n'icweka beno tiko twaciririgwe konkana bwe imbaza mu twashoma nashoma namara echo kubanza senior 1 kandi senior 1 ejo kunaje mazire nabwo naje mara bitari birunji habwo kuba buri kubinga umukirasi babetagize na cyane waga basamwira cyiza ngutakatwire fees nabwo ntaha konkanye cikarengaraka ishwanshoma editi akija ningo bundi basayija akana maunyo tinkashire fees indeed ashoza abandi bo naje ati tingaitenga kufuma izina yawe atabwo kuba ni mamu fees tokajihiri mbene nshobora ngenda shantera umuhanda ngarukomuka ngambira muzei fees ngambira fees ajya nyinshi ninza kwisha kandi nyinshi akarumu kasheshe ayimuka kare ayine sente aruza kushishura fees konka akomo mu muhanda mbene icyo kubanza nacho kubi konka nisha nakimara nazo mu cya kabiri senior 2 nije nagishomaho etamemwe kunagira umutamu ya kabiri mbweho byayangira kimwe akukwa zatamu yo kubanza bakani bazimbanja mene etamu ya kabiri ko yayikiri kimwe cya kabiri edimasa ya japana atinchiza mpate yanga nkwe hanganire konka byayanga mbene mazima ro kugende uze kuleta fees unayiciro muka hakata chiro option ndija kwa fees akaya jirire tachiruho nashitama natanka koresa imikono yanje haza mugeje mikono yanje nkani ninkora konka nkaba nyine mechi bicu kugira ngo tata akanga konshashurira fees konka kunaji mukora naiza naciye ho umutima nagutaha gukora kugira ngo nayende ndo kundabeho konka ikinabiye ni simira tata umukura kwito akatwegesa gukora beno natamburira ahamugisha gwici yanyegise icyo gukora imirimo yo kwebesaho kwitungura beno nakora umwaka kugwa hwirogo tamu yo kubanza ndije kuza kwika yagaraka yanje konka niye nango garaka ishomero ndecho nicishiriza tata konka tinza kuhinduza ishomero atakogiye no shomeramo ateri sente nyinji ryandema atimwe nza kutomurindi mwe nayo niciriza nazayo yagaraka yanshabire yo mwanya ati konka no takotana cyo mu cya kabiri atabukota kacimazire nti niciriza nacho twashagaruka nakitandika nacho nashoma metamemwe kunabe nashwa nayika mutamu ya kabiri nabwo byagaraka byayanga nagaraka konka so kuna ichirumuka umutamu ya kabiri muzima nareba nti ebyo kushoma byayanga najyanze mwenu reka nkore n'emikono yanje kwihobwe natanka gukora ninkozesa umugisha ugunabire mpibwe ugukumanya gukora no kwetungura nakora konko no gukora
takamanyirira hanga konka mama akezirika okuguma natushabira akasheshe omwihangwe omukiro yaguma natushabira bene kunahereze imirimo y'ecyaro agenda nayikanze kuronda imirimo mu town nk'abandi eyo kozese mikono ahubwo kuba nkantashomere nyine icyandiko kikwinjiza kuza gukora naye naza mu town nk'abandi natandika gukora naho se tikatandika kwija nagura amataka garebeka nagurente omusente zine ninkozese mikono yanje mwenu kunahikire 2018 kaba mazire imyaka 5 ndi mukozese mikono yanje nahuririra nirinyeta byanyeta ngo kiza emirundi 3 narundo wabe nanyeta yabura nkanje aha mulimo gwa mukama wanje muri Kampala nashwa nayibuza igira ke byanyeta niriha kuyanyesire nabura kumanya ngo yanyeta nashwa nabyama okwisya owe yampizeho ecyabiri kigumire habwo kwa kanyeta umubusinje tinamumanya kandi tinamushoborokerwa so yagira ati mbwenu ubu namweta umubusinje atamanye hatereka mwete omububi ubu naza kumanya ngo nyimbiri ni mweta benu yija yampisaho endwara aze yabirige ngo aregumire munonga habwo kwa nkahora nacwe ko mubiri gona no muri mugwa mukama wanje gwatanika kundema kunahirize umukiro ikiro kimwe hija ikinyamisha ecyabiri kitakushobora kwa mu shape konka kikaci size mpango cyashaka mu kitanda omukugwejeje nka ndikori kurota ija cyankwa hata cyane gamaraka champende mikono n'amaguru mwenu natandika kweta Yesu unabire ntakumanya natandika kweta Yesu unabire ntura nimpurane bagamba konka ntakumumanya namweta na nyamuzanira kare hangu konka yagira ati nubwo rawe takumanya reka nkwetabe aza nkukizeki umenye uninyera hanga yainchiriza yashunyamani icyawe cinkwase ntara yakitera cyangwa kuri cyane kura muri kucyane kwire narwo muturu nagira ubwoba bwinje no kutina ajya tukonka Yesu untura nimpurira tubuzima azima yakora benaho naho natandikira kukiza Yesu nasharamu no mutima gwanje najya ntumwe no kurugerizo kanze kushera Yesu ubwo wantambire kinyamishwa icyaba nicenda kunyita kandi kurugobwo tindagarukiye kugomerera kari hanga naha mulimo ubwo nabe ni nkora nkagurekura nagira nti mbeni kamanze kushera Yesu manze mumanye kandi manze mwitegereze ndebe birunje byakora ndebe byo kutangaza bimpurira bakugambaho nanyabinkorere rero nyongere kumuhereza ngamba ngita sima asima muzuni mukama naye baro wakujenere kandi uriyo notereba program ya msimanta ruhanga ine myizire minje yakwiziramo kunkomwe ko kubura kumucenga agumana kwireka umirenge etari yemwe nemwe mwene nsime mbabazo wishimwe Samweli iye baro kumanya ruhanga kandi naye bari kujana mwene message yo kwereza na mnonge mnyeto etakajunuru kama wita sima benu message eyinyine yemnyeto nerga harinya wenyine tikuja mu njya undi muntu ngashabandi icyo kubanza niba bazire bakanyegesa akora imirimo kandi banyegeza kuno kubasa gukora nkabaho by'umubiri y'imibereho yitu nk'abantu kandi otemamani kandi ikindi omukwetwa okuna Yesu gwe kunamazire kumanya Yesu ijino neza ko message nishaka kugira ngo umunyeto umpurikize kandi umyeto uri kutureba
kunamazire kumanya Yesu natandika kumweta kugira ngo akore byanje mbenu umanya Yesu ahabwo kuba kunagiye kwitize nashanga ngo icyabire kiri umurimuzeyi ikintu kimurwanisa kugira ngo atatushomesa kikaba nikiruga omundagano y'ubuzarana y'umushikacho wabatata konka Yesu yamazire kunyeta namara kucitegereza na yemera umukushaba egendagano ey'ubutashoma egendagano y'ubutagira esente egendagano y'ubutagira entunguka yona inayikorera nazo mani mingi gukwishiriza nagishenya omundagano naragamu natandika kutamburira umurugendo ugukushaba rahanga omumazima n'umwoyo kandi ntine kubanganisa cyamba sisa habwo kuba ibitata yaberatine izashane ndeba mbine ubona ko ubu mukama ko yamazire kunjuna yamfurura mu mubiri kandi yamfura no mwoyo yamfurura witu yanta umurimbarara site yiteji kandi aho nkugambira nanye kunamaze kugumuraga nejo mu site yambarara nahi nyine mu poroti 3 nyine mu business nahi ninkuru mu site kandi witu ngabanzari go mu cyaro beno ahamheru gufuruka umubiri no mwoyo mukama akampinduye ikintu kisya kandi natamburira hanyegesa itata yanyegise yo gukoresa emikono hamwe n'imbabaza mukama zayongera kunkozesa hati nayitinki ryoriya hati ndyo muntu omusya kama witasimwe namusya abantu babiri twendere beno ninza kutwara endamusezi aha mukazi wanje ubu nasigumuka kandi nawe nakimanya ndyaha endamusendijo ninjitwara haba kristayo ba All Saints Church Koranoria bebembigwe umuburizi witu neri katabarwa kandi endamusezindi ninzitwara habishemwe abonshaba nabo umubesaniya fellowship iriya hansi yo musinje gwa All Saints Church Koranoria yabane mnonga kandi wasime watambara nito mcheka cyo bujurizechi program ni ya msimanta oyine clear mpaka arisha 5 kandi nturebe dakika zaba 32 izaringo muri shahina kandi sime mbabazi okubasa kureba ngo nito mcheka cyo bujurizo nabukuru ahamagara gogo wikirize Yesu kuje namagaraje ko kuba wamwikirize you feel it is very easy kugamba izina rya mukama wuti Yesu Kristo abako none mugamba ho oyino bwese none umugamba ho rukumanye cyakorire ari umcyara wato atayisa hakagira ati nyuti nyine murumo ko nahirize gukiriza Yesu Kristo kuje namagara ganje atobwa hati ni korom office ya Yesu Kristo ati niyo office y'indukoramo atahabo kuba ni important je kandi nshemerirwe manya ko rukweza kujunwa ushemerirwa nubwo kubotine centre bushemerirwe nubwo kubotine cyo kurarore bushemerirwe nubwo kubana utambura barebe umuntu na mwenya mukate because ayine Yesu mumagaraje mwene imbendeze kwikiriza Yesu akategeka amagaraganye byasigara mukabimwegekera tariho kindi tukirize twombereho netugaruka neceka cyo mwishongoze